kutom enya dungum ti aye yes galo na so no hallelujah amen enso ni se firi mu a aye galo hunu galo empty ye nti na akwa sori eni asem no ebia be nti na akwa sori question type aye question o enti hwenu anu tie bi no try kra bisa wa na answer wa answer no wanum enti answer no wa wanum yes se wonnim am poto answer no wa wanum no wonnim am chiraw dan kwa no e wo nchai but wo fanya djuma when read the book of Deuteronomy chapter 30 verse 11 yanko chapter 30 and the Bible say me part of verse 11 was a man some me show ni some no body share no enye di ma enye emane nya di ma eni akire asem eni akire eni osoro na wakase ha ne be ko osoro e da fu pray akofa bra ni yayo ha ne kofa bra me eni puaja eni puaja na wakase ha ne be tap akofa bra ni yayo en samne be wo papa samno eben e wo wanum ene wakomam saw be yo examine yourself genti na wo kwa sorry asemisa wo ena di be you want that yeah e di entra oba bi entra san crofos su galon kokoso bi tu koso bi ebe obi se tatahwe ti na akoe wato dan kwa twe yes e di an begisra baje som baje hia twa dan hia empranson ura dan mu a wo chiko dina ura utina akwa sori anya obota ni nyo dabi me catch your plane wo dia Bible ni me body statement ni ba wo ba wo sa wonya hwe asori konku wo dia tie Bible ni ye pa die ntina akwa sori this is the topic oh read the book of Luke chapter 9 verse number 55 yanko don't look chapter 9 verse number 57 was one one pebri biaye tio Bible ni mudo asem ni mudo papa so wona wo pe den bribiaye wo pe bribianya ansan wo de Kristo achi ha yeso kita na agenda ebi na ade so dem bibi wo pe bibianya tina akwa so wo botane nye wow wona wo pe bibianya ansan wo de Kristo achi eba so onam kwa mko so Kristo na zeni bisi anam kwa mko obi be ka share sai tumni ka be ka share sai awurade baby abekoro medi wachi yesu se ka share sai sakrema watu ewiem no mo prebo odi papa ne odi tituo ti asamni yo emu dot verse number 59 o catch your for say brother di mechi no se o catch me say mame kwan na mi ko sie meja mi ko ye yaba di